Ekitabo kya Zaburi eshura ya 34. Okuruhanga arinda abantu be abari kumwesiga. Zaburi ya Daudi obyayegwisiza Abimeleki eiraro, Abimeleki akamubinga. Ndyahimbisa Mukama ebiro byona, okusingizibwa kwe kuryaguma omu kanwa kanje. Amagara ganje garyayeratera omuri Mukama, abari kubonabonesibwa bakihurire besime. Mukwatanise nanye okuha Mukama ekitiinisa, tuhimbise kumwe eizina rye. Nkasherura Mukama yangarukamu, yankize byabiire nibintiinisa byona. Mumuhanje amisho, mujwerwe omushana, n'amisho ganyu tigarikwatwa nshoni obundi. Enshoberwa egi ekatakira Mukama yagihurira, yagikiza enaku zaayo zoona. Malayika wa Mukama ateera amahema okweyinguririza abari kumutiina kandi abajuna. Yeimwe nimuroze murebe Mukama kwari murungi, ori kumwesiga weena ahirwe omugisha. Mutiine Mukama imwe abari kwera be, ahakuba bari kumutiina tibagira kibakena. Obwana bw'entare bure ebyokurya bwitwa enjara, konka abasherura Mukama tibariburirwa kirungi kyona. Imwe baana mwe mwije mumpurire, mbegyese okutiina Mukama. Noho orikwenda amagara akakunda okuhangaara ngu abone omugisha. Zibira orurimi rwawe kugamba ebibi, n'eminwa yawe okuryarya. Leka ebibi okore ebirungi, sherura obusinge kandi obukuratire. Amisho ga Mukama agataha abahikiriire, n'amatu ge agatega okutaka kwabo. Ekitiori kya Mukama akiteera abakora kubi, kumaraho kwijuka kwabo omu nsi. Abahikiriire kubataka Mukama ahurira, abajuna omu naku zaabo zoona. Mukama bahihi ab'emitima ehendekire, ajuna ab'omutima ogwetiisize kimwe. Ebonaabono byohikiriire ni bingi, konka Mukama abimwihamu byona. Arinda amagufa ge goona tahendekaho na rimwe. Obubi buryita ababi n'abangu ohikiriire baryasingwa orubanja. Mukama acungura amagara g'abiiru be, tihariho n'omwe bamuhungiraho orisingwa orubanja.